Asikuvusele mbukeli kulenzambama etindzabeni kanzi nalamuhla sitethula sise Auckland Park eJoze mkhulukhaya we-SABC wemukelekile nati lethamba yembili. Asasetule malungiselelo ekubanjwa kwengqungquthela ye-G20 kuleli kanzi sitawukhulumisana nalabalungiselela kubanjwa kwale ngqungquthela eNasrec. During 2009, I was registered and thereafter acted as an agent for crime intelligence in South African Police Service. Somabhizinisi wase-Northwest Brown Mokhotsi uvete budlelwane bakhe nebetemthetho netinhlaka tepolitiki ngesikhathi yetfula bufakazi bakhe kukhomishana yamadlanga. Secretary Rubio's team at the State Department has worked tirelessly with the Department of Homeland Security to ensure that soccer fans from all around the world are properly vetted and able to come to the United States next summer easily. Mengameli welemelika Donald Trump uthi batawulungisa ngekushesha emavisa etivakashi temave emhlaba letinemathikiti endzebe yemhlaba yanga 2026. Nasrec, yes. Ayaqhubeka emalungiselelo engqungquthela ye-G20 letawubanjelwa kuleli. Umdidiyeli wetindzaba tesiswati ye-SABC Alima Milazi useNasrec kuyewubuka emalungiselelo. Sikubingelele Milazi, ingabe ke emalungiselelo ale ngqungquthela lebukwe ngalabovu ahamba njani lapho eNasrec? Angibonge Rebecca. Njengoba sewadi-ke ukuthi kusele emalanga lambalwa ekutheni leli libambe ingqungquthela ye-G20 kwekucala ngca kulo mnyaka kanti-ke lo mhlangano otobuhlanganise baholi bemave emhlaba kuta netisombululo kuletingcinamba letibukene nemhlaba nekuthi ungakhuliswa kanjani umnotfo wemave emhlaba kanti-ke i-G20 idlala indzima lenkulu ekukhuliseni umnotfo njengoba ingenisa 85% ku-GDP yemhlaba kanti-ke mengameli welemelika uthi angeke abe ingcenye yale ngqungquthela nanobe kunjalo ke achubeke emalungiselelo alomhlangano njengobe ke tfute nami nginakhutho Magdlala we-SABC lobuke kwekuthi noma ke lotawuqinisekisa ukuthi le konke lokwenteka lapha eNasrec kwetfulwa bukhoma angikubingelele ngikwamukele endzabeni te-SABC ingabe senihambe kanganani ngemalungiselelo? Sawubona. Amalungiselelo ethu ahamba kahle umsebenzi omningi lo yenzakala la ukuthi nibone le ndawo se inje ngakhona sicala ukulungiselela lana maybe ngabo May. That's the practical ukulungiselela ukuthi sicale size lana sizobona ivenue sizobona la sizowakha ama studio wethu lawa amabili awubonayo emva kwethu eSABC and nezinye izinto ezikhona la kodwa umsebenzi omningi sisebenza nama department amaningi ama meeting amaningi nokuhlala la towards this month ukuthi wenza sure ukuthi yonke into yenzakala the way sifuna ngakhona ngoba ama plan maningi mara sifuna ukuthi yonke into ibe right by Thursday umasicala ukubroadcaster from la eNasrec. Njengoba usho njalo nje lokusho ukuthi iSABC ikulungele ukuthi yethulele babukeli ekhaya ngako konke lekutakwenteka kulendzawo. Yebo and iSABC izilungisele ukuthi yona ikhona ukubroadcaster ama FTA channels wethu indaba zeSwati isiZulu Setswana Pedi zizophuma kule studio esemva kwami lana and then ichannel yethu yenews 24 hours yona izophuma kule studio lesi esi next door and even ku digital as well sine SABC live ku pop-up channel nayo izophuma live from la but akusukodwa lokho sizenza we are also the host broadcaster yithi sinika the whole world ama picture wonke ama broadcasters azothola ama picture from Tina audio yonke into iyenzwa yithi la so it's not just Tina kuphela but it's to share the feed with everyone oyifunayo leyo feed yala so yes umsebenzi omuhle so far.
Asibonge isikhathi sakho. Utivele ke mbukeli ekhaya kwekuthi iSABC itakupfulela konke lokwenteka eNasrec ngengcungcuthela yeG20 bukhoma. Angibuyele kuwe e-studio. Sibonga kakhulu kuye Alima Milazi lo inzatheli tindzaba te-SABC eNasrec. Kanti ke lithimba le-B20 lelibuke temafa netakhiwo nqandi livete tingono letintsatfu tetinqumo letitawuphasiswa bese ke tiniketwa abaholi bemave layingxenye ye-G20 ukuthi ke baticubungule engqungqutheleni yabo letawubanjwa kuleli leholwa ngileli njengasihlalo wayo. Letingono itifaka ekhathi kuvulwa kwematfuba ekutfutfukisa umnotfo mhlaba wonke jikelele kuphindze kwagcizelelwa ke ekwesekelweni kwetimakethe letisakhula naseminotfweni lesatfutfuka. iB20 iyingxenye ye-G20 lebukete emabhizinisi lekufaka ekhathi bosomabhizinisi nemitimba lewengamele. Lo nyaka kubonakala bosomabhizinisi netikhungo te-G20 bakhulumisana ngekuthengiselana nekutshalwa kwetimali. We've already had some very constructive discussions with the credit ratings agencies and with policymakers. As I see it, the point of the B20 and the G20 is not to lead to immediate policy or regulatory change. That would be an unreasonable expectation. Lukhulunyisiwe ke nelutsaba lekundluliswa kwe-G20 esihlalweni leside lomele live laseMelika. The reality is that there's an enormous trend towards making Africa investable, and that's not because people have got nothing else to do or because they suddenly feel good-hearted. There's good economics in it because one of the big mega trends is actually the shift of the global economy from the bipolar to actually multipolar, and the importance of regional groupings such as Africa. So that trend will continue. The cycle, of course, is a political cycle. iB20 Finance nelithimba lelibuke takhiwo nqandi batawumikisa tiphakamiso tabo kuleli thimba lekwenganyelwa kwe-G20. Leli libukene nengcinamba yekweswelakala kwemandi kakhulu. Tigitsi tetakhamuti solo atwatholi ngendlela lefanele emandi lahlobile. Kunelithemba ke lekuthi lengcungcuthela ye-G20 tawubuka tinhlelo tekutshala imali kutakhiwo nqandi temandi. Masipala lomkhulu weGert Sibande wakhe luhlobo lwelehlukile lwelidamu lemandi eAmsterdam eMpumalanga lelitakudla imali lengetulu kwa 416 million wemarandi. Umcwaningi nalosishoshovu lesilwa nebugebengu lotinde KwaZulu-Natal Dr. Mary Thehas uphakamise tinsolo letimatima letibhekiswe kulobeka indvuna yelitiko letemaphoyisa bhekicele letikhomba kucambukela kwakhe kusebenteni kwamaphoyisa lobekungesuwo umsebenzi wakhe. Liwoswende tiphimiselo tekuthi ngucele bekacondzene nekuphathwa kwembiko wekubulawa kwaSindiso Magaca ekuchwethe imininingwane yekuthi tebunhlolo kusolwa ukuthi dakhipha letibhamu letasetshenziswa ekusocongweni kwakhe emzimkhulu uthe kumbandzakanyeka kwacele enchubeni yalombiko kwangakafanele kwendeke ngobe lolu hlobo lomsebenzi akameli lwendiwe yindvuna. The head of intelligence at the time had given the report to Cele, which is not his operational role. The head of intelligence is supposed to give it to the National Commissioner, and he didn't do that. Uqhubeka wenda lubito lwekuthi kuhlakadwe lelithimba belibuye kubulawa kwabosopolitiki lapho enda khona tinsolo tekuthi bekunekudlabhatiswa kwetimali. Uqinisekisile ke ukuthi wabhalela indvuna yelitiko letemaphoyisa senzo mchunu ukuthi kuhlakadwe lelithimba. I have never in my life heard of a task team running around with members of National Intervention Unit. Dokotela Mary Dios ubuye wavakalisa kukhathateya ngesipiliyoni ngayene kukhethwa kwamaphoyisa lenikwa tikhundla leteyamene naleli thimba belibuye kubulawa kwabosopolitiki. Somabhizinisi wase-Northwest Brown Mokgotsi uvete budlelwane bakhe nebetemthetfo netinhlaka tepolitiki ngesikhathi etfula bufakazi bakhe kukhomishana yamadlanga. Mokgotsi uvete ukuthi ngeminyaka yabo-1990 wasebenta ngaphansi kweliphiko lwemkhonto wesizwe ngaphambi kwekuthi-ke yasebente ngalokusemthethweni kuniketa emaphoyisa lwati. Mokgotsi utshele lekomishana ukuthi ngekuhamba kwesikhathi umsebenzi wakhe kube netinguquko. Kwathi nga 2009 wabhaliswa ngalokusemthethweni ukuthi usebenza ngetemhloli. During 2009, I was registered and thereafter acted as an agent for crime intelligence in South African Police Service. Mokgotsi uphindza waveta imininingwane ngaJohn Wick lekuthiwa bekade alandzela emalungu eBoko Haram eMamelodi lekobangela ukubulawa kwabantu ngenyanga lweti nga 2021. Mokgotsi uvete ukuthi Wick nguvusumuzi Khethi Matlala uthi lokhu kwavetwa luphiwe temhloli endvuneni bhekicele ngesikhathi seyindvuna emaphoyisa.
lo kunene uPhinze waveta ukuthi icele bekathe ahlomula etimalini ledivela kuMatlala. The basis which I also refer to, I'm saying when we reach there, it's written in my statement, the monies which Ket Matlala alleges to have given to Bekele, they are there. Uphinze waqinisekisa ukuthi Matlala wanikela ngemali lengu-149,000 kumalungu ANC phaca ukuthi ahambele umbuthano weJanuary 8 lelapho khona uthi Matlala bekathe ahlose kuhlangana nemvelo yamaphoyisa senzomkhulu kulo mbuthano. Matlala indicated to me that he wanted to meet Mqunu at the celebration. He offered in December of 2024 to contribute to the event by subsidizing ordinary ANC members from different parts of the country to be able to attend the ANC celebration. Le komishana yaqhubeka nemsebenzi wayo. Kuletinye uMasibiya eTitolo. Inkantolo yamanje eMbombela eMpumalanga iphinze yahlehlisa kuthethwa kwelicala lalosolwa ngekubulala Rasinkuni. Wemukelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba mawucetha kungena tisekhona hlala nathi. Inkantolo yamanje eMbombela eMpumalanga iphinze yahlehlisa kuthethwa kwelicala lalosolwa ngekubulala Rasinkuni. Lelicala lihlehlise kumhla til-12 ngenyanga yeNgongoni. Nkune usolwa ngekuthumba aphinze abulale Hillary Gadi, umntwana welisekela lamengameli Godrich Gadi ngeminyaka wa 2022. Ugcine atholile ummeli Nkune lelicala lihlehliswe emahlandla kulandzela ukuthi Nkune acoshe babeli bakhe lababili. Ummeli wakhe lomusha advocate Musa Mabasa utshelele enkantolo ukuthi usebenta ngalamanye emacala kanti utawutfolakala mhla tesihlanu kulenyanga letakwethwasa. Uphinze wavetela lenkantolo ukuthi Nkune kumele avele enkantolo yasePitoli kulamanye emacala ekubulala lababili lapho asolwa ngekubulala tithandzani. Umndeni waGadi uthi nobe lelicala lingabuya kulomnyaka lotako kepha lilanga la Nkune lekuvele enkantolo litawugcina lifikile. Sikubutile mbukeli ukuthi kulandzela kwenyuka kwebugebengu lobuyamene nemacembe emagenge. Ucabanga ukuthi yini lengentiwa kucedza ubugebengu bemagenge? Umbono wakho uyalandzela. Into nje engaceda ubugebengu eMzansi ukudani nje buya amasosha ngoba amaphoyisa wasathembeka, amaphoyisa asebenzisana negebengu. Into yama-gangster msakazi iyinto ehlangene kakhulu nama-drugs. Makungavaleka umnyombo wama-drugs singayibona mhlampe nayo iya ngokushabalala. Ngiyacabanga ukuthi indaba yobugebengu kwamele nje kubuye isigwebo sentambo njalo kuqiniswe nemithetho kuqedwe nezidakamizwa, maybe kukhona izophela le ndaba yobugebengu. Bangavalwa izidakamizwa ukuthi ingene kulelizwe ingancipha lento yamagenga, ayikho into ababesebeyilwela. Lona ngumbono wembukeli. iSABC ete yetfeswa ukuthi phendvulela ngawo. Kubuyela emuva kuloludzaba lwekucala lweluhlelo lwekulahlekelwa ngemaphuzu etincwadzini tekushayela uma ke umshayeli ephula umthetho wemgwaqo etendlini tekusakata Sinamonde Mkhaliphi lobuya ku-RTIA lotawucacisa kabanti ngalo. Monde asikubingelele sikwamukele tindzaba tesiswati kulendzamba. Monde ungasichazela kabanti ukuthi luyini kahle kahle loluhlelo lwe-demerit futhi lisebenza njani kanti futhi litawucala nini? Sis Rebecca lo mthetho we-demerit points usuka phaa kumthetho ophangaleleyo umthetho we-ARTO. Sawuthi sikhumbule ingxaki esinayo apha eMzantsi Afrika ingxaki yabantu abophula umthetho. Inani labantu abatshabayo ezindleleni liyafika phaa ku-30 naku-40 ngosuku. So lo mthetho uzama ukuthi masitshintshe indlela esiziphatha ngayo ezindleleni. Uzawuthi umuntu xa ethe wophula umthetho umzekelo agqithe irobhothi ebomvu athe sawugqiba ubhatala elo tikiti kuthiwe kuya anikezwe ama-demerit points okanye amanqaku okohlwayo. Lo manqaku azawuthi xa ethe akhula ke ngoku afikela lapha ku-15 demerit points. Xa ethe enyuka agqitha apho ilayisensi yakhe umntu lo izawuthi inqunyanyiswe. Xa ethe yanqunyanyiswa kuzawufuneka ke ngoku aphinde asuke endleleni for ixesha elithile aphinde abuyele, kodwa xa ethe ilayisensi yakhe yanqunyanyiswa amaxesha amathathu uzawuthi asuswe ngokupheleleyo endleleni kunyanzeleke ahambe yokwenza
lento kuthiwa yi-driver rehabilitation program apho wazawuthi aluleko kwakhona kwenza uba aphinde abuyele endleleni akwazi ukuqhuba kakuhle. Lo mthetho sijonga uba uqale phaa ku-2026 njengoba siyazi ngaphambili bekuthiwa uzawuqala apha ku-2025 kodwa kuye kwabakho nje iingxaki ezithile sawuthi ke ngoku siqale phaa ku-2026. Iyona nto siyijongileyo uba makwehle izinga labantu abaswelekayo ezindleleni, kwehla izinga labantu abaziphathe kakubi ezindleleni. Kodwa yona nto ibalulekileyo abantu funeka bayenze yoba ilayisensi xa ithe yanqunyanyiswa ayithathwa ngokupheleleyo njengoba besithile uba uzawuthi uye phaa kwi-driver rehabilitation program apho ke ngoku uzawuphinda ulungiswa ukwenzela uba uphinde ubuyele endleleni ufumane i-driving license yakho. Ilayisensi ayithathwa ngokupheleleyo, so i-demerit points zizawusebenza ngolo hlobo. Sathi sibakhuthaze ke nabantu eMzantsi Afrika uba nabo xa ungena lo mthetho mabasebenzisane nawo ukwenzela uba bangazibhaqi bephulukane ne-driving license zabo. Monde kubangelwa yini ukuthi uhulumende alethule ngento igaba letahlukene lo hlelo? Sis Rebecca, sathi sikhumbule lo mthetho uzawusebenza nomasipala. Omasipala bayahlukahlukana ngoburedi babo. Abanye baphambili bane-infrastructure ethe ekwizinga eliphezulu. Uzawuthi ke ngoku xa ungena sawuthi koomasipala abayi-69 nangona ke sizawuphinda siyihlala utshentshi lenkqubo. Uzawuthi xa siqale ngoomasipala abayi-69 siphinde sinyuke siye kwabanye abaya-144 kodwa njengoba siyazi ngoku sijonge phaa kumhla wokuqala kuJulayi 2026 apho omasipala mhlawumbi bazawuthi bangene bonke ke ngoku lo mthetho ungene ngokupheleleyo apha eMzantsi Afrika. So bayahlukahlukana amasipala kunye neebhajethi zabo aziqali ngoDisemba. Iibhajethi zabo masipala ziqala phaya ngoJulayi 2026. Yiyo le nto sithi masisebenzisane nabo kwenzela uba beze bonke ngaxeshanye uthi ufika umhla wokuqala kaJulayi 2026 xa siwufaka lo mthetho ungena kubo bonke amasipala baseMzantsi Afrika kuba yona ngxaki esinayo ngabantu bophula umthetho ezindleleni. Monde, sibonga kakhulu isikhathi sakho. Sabulela kakhulu Sis Rebecca. Nkosi kakhulu. Utivele ke mbukeli loyo ke bekungumonde Mkhaliphi lokhulumela iRTIA mayelana nekwehliswa kwamaphuzu etincwadzini tekushayela. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Lirandi libita 17 rand 17 cents nalicathaniswa neldola lasemelika. Pondo waseBrithani ubita 22 rand 59 cents, li-euro libita 19 rand 93 cents, lipula libe ngu1 rand 19 cents. Inkomba yetabelo tonke JSE yehlile. Igolide ibita $4,072 li-ounce, iplatinum ibita $1,528 li-ounce, woyela longakahlutwa ubita $63.91 umphongolo. Kunasibusiso Mahlalela kulethamba embili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu. Lengani nathi ke lesiphethe kulihlele liphuma embiteni namuhla nzamba manje oba sitawuba kabandi inzabe kuvela kwasomabhizinisi wakulelo mnumzane Brown Mohosi njengoba ke avele ngemukelo komishana lamadlanga ke utfaka ubufakazi bakhe khona ke elangene la namuhla ngento lokwaloko sakubaka kabani nalo kelitsaba lalo ke lwasungula Please Call Me ke nenkampani etincingo lenkulu kuleli Vodacom njengoba ke nalo kelitsaba kubasike libela khona ke tingando leta kuleli live njengoba kunenkampani sithe lesike nangewe kunene lahlumo le khona ya Vodacom kufuneka ababhadale ingcenye yemali etsite la kayithole khona ke kunake inkampani yetincingo semsakatweni ngesimbi yesithupha kuzimade bensimbi yesikhombisa kulihlelo liphuma embiteni kumsakato ligwalagwala nzamba balehle mbukele ekhaya sibona kololithimba eGoli. Asibonga kakhulu kuye Sibu Embombela kanti ngembukeli sithanda ukuxolisa ngekubita Godrich Gadi njengelisekela lamengameli Gadi ulisekela lamengameli we-EFF hayi welive tiyaguqa ke talamuhla asiphinze sihlangane ngalokutako kusasa khona tesindebele letelama leti titfole ngensimbi yesikhombisa ngelwimi lesixhosa kuyo lenkundla kanti ke ngemuva kwetitolo ukhona into zakhe Mathebula nesimo selitulu busuku lobuhle ngwane.
Asikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulo kusihlwa namuhla ngolelo muhle kanti ke masibukela isithombe sakho akhombisa ukuba mahlaga kakhulu ke mathuba emvula mawubuke la cishe la impumalanga live njengoba lapha ku 60% kanti ke aqhubeke njalo nokuba ku 30% kanti ke likhombisa ke kuvala noma ke mayo entshola la Kapa kanti ke masichubeka sibukele la ngeni la kusasa ngolelo muhle aqhubeke njalo ke lawo mathuba emvula ahleli lapha ku 60% kanti ke ikhona nalenkungu lekhombisa ke kukhasa phansi ngolelo muhle njengoba ubona cishe ke la elivulile ke mabuka cishe ke la nobe ke entshona la Kapa ngolelo muhle kanti ke sicwayiso lesivela ke la kuba South African Weather Service likhombisa ke kuduma kakhulu mabuka ke la ingcenye yetifunza lethu eligwini nelive ngolelo muhle kanti ke lana selangeni lakusasa sesekhona ke lesicwayiso njengoba lichubeke njalo nekuduma kakhulu mabuka ke la empumalanga yelive ngolelo muhle kanti ke masibukela ke la emazinga ekushisa kuthi menjani kakhulu kade elangeni lakusasa masibuka ke la sifunza iGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha ku 27 25 eJohannesburg kanti ke lipholile lapha eVereeniging nga 23 kanjalo nase Springs kanti ke sifunza iLimpopo indzawo lefana ke lana boMusina yashisa nga 37 eThohoyandou eliphalala eThabazimbi 27 likhombisa ke la futhumala kuleto indzawo leto kanti ke 28 mabuka ke la kubophalabura kanti ke impumalanga the place of the rising sun indzawo lefana nabo Sikhukhuza lapha ku 29 lifuthumele lipholile ke mashishini embombela nga 23 wehlele ngalemkhondo ngayeke la 24 kanjalo nase Emelo lapha ku 23 kanti ke KwaZulu Natal indzawo lefana nabo Vryheid lapha ku 22 23 mabuka uLundi kanti ke nase Pietermaritzburg likhombisa ke kuphola kanjalo nase Kokstad wehlele ku Port Shepstone ngayeke la 22 kanti ke Eastern Cape indzawo lefana nabo Nquba lapha ku 26 27 eGrafi mabuka indzawo lefana nabo Maletswayi lapha ku 23 24 eXonce kanjalo nase Makhanda kanti ke Gqeberha lipholile ngolelo muhle ngayeke la 22 iWestern Cape kashisa eFrederickdale ngayeke la 33 wehlele boKleni Williams nga 34 29 eBeefort West kanti ke mabuka boGeorge nakubo Mossel Bay lapha kuyeke la 23 lokusho ukuthi lipholile kuleto indzawo leto kanti ke neTon Cape indzawo lefana nabo Springbok lapha ku 33 32 eCalvina kanjalo nase Appington kuyashisa wehlele ku Kimberley naku Kuruman lapha kuyeke la 30 ngolelo muhle kanti ke iFree State indzawo ke la lefana nabo Bothaville lapha ku 30 kuyashisa kanti ke Sasolburg lapha ku 27 obo Ficksburg lapha kuyeke la 24 ngolelo muhle kanti ke uma sikubukela ke la ikakhulu kade sifunza ke iNorthwest mabuka indzawo lefana nabo Bothoska lapha ku 32 wehlele bo Vryburg kanjalo nakuBotawong likhombisa ke la kushisa kuleto indzawo leto ngolelo muhle angisho ngesikunga kube ngikuphathele kona busuku abube lobuhleme